muri teritwari ya Masisi mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru abarwanyi ba kabakaba igihumbi ba Wazalendo ngo bivanzwemo n'aba FDLR bahawe imyitozo ya gisirikare yo kubafasha kurwanya M23 ngo ni imyitozo yatewe inkunga n'igisirikare cya Congo FARDC n'ingabo z'Ububirigi nk'uko bitangazwa na RFI y'Abafaransa ngo kuba abarwanyi ba AFC M23 leta ya Congo ishinja gufashwa n'igisirikare cy'u Rwanda bakomeje kwagura ibindiro byabo mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru ngo byatumye ubutegetsi bwa Congo nabwo bushyira imbaraga mu gutanga imyitozo ya gisirikare ku barwanyi ba Wazalendo ndetse n'abarwanyi ba FDLR kugira ngo babashe guhagarika ibyo bitero by'abarwanyi ba M23. Leta ya Congo ishinja ko ari ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Congo. Iyi myitozo yahawe abarwanyi ba Wazalendo ngo n'abarwanyi ba FDLR barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ngo yatumye abasesenguzi batandukanye baganirira na Radio Okapi bagaruka ku magambo aherutse gutangazwa na Perezida Felix Tshisekedi muri 2023 ubwo yari ari mu bikorwa byo kwiyamamaza kuyobora Congo muri manda ya kabiri, aho yavuze ko azafatanya n'uwari wese wifuza guhindura ubutegetsi mu Rwanda. Radio RFI y'Abafaransa yagize iti muri gahunda ye yo gushoza intambara ku Rwanda hagamijwe guhindura ubutegetsi, Perezida wa Congo Felix Tshisekedi Chilombo yateye inkunga umutwe wa FDLR na Wazalendo mu myitozo ikomeye ya gisirikare ihuriweho muri teritwari ya Masisi mu ntara y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibijyanye n'iyi myitozo yahawe abarwanyi bagera ku gihumbi Wazalendo turabigarukaho nanone. Kandi ku rundi ruhande mu ijoro ryaceye M23 yongeye gufata urubyiruko rugera kuri 80 mu murwa mukuru w'intara y'Kivu y'Amajyaruguru Goma iruta muri yombi. Abo bafashwe barakekwaho ko ari abasirikare ba Congo FARDC, abarwanyi ba Wazalendo ngo n'ababarizwa muri FDLR. Abaturage bakomeje kubogoza basaba ko M23 yabarekera abagabo n'abana. Gusa M23 rivuga ko izo operasiyo zo gufata abo bantu ari zo gusukura umurwa mukuru w'intara y'Kivu y'Amajyaruguru Goma ugenda wumvikanwamo ibitero bya hato na hato. Ariko nanone andi makuru aremeza ko abasirikare bakuze cyangwa se abageze mu zabukuru barekuwe bagasubira mu ngo zabo nk'uko Radio Okapi ibitangaza ngo mu rubyiruko rufatwa na M23 ngo rurimo urujyanwa rudafite aho ruhure n'intwaro rutanaze no kuzikoresha, guta kwiyumvamo aragutanga bikakurangirana. Iki kibazo kigoma turakigarukaho. Turabasuhuje tubaha ikaze muri iki kiganiro, turabibutsa gukora subscribe hepfo gato y'iyo video murimo kureba, ubundi tujye tubana mu biganiro bitandukanye tuzajya tubagezaho buri munsi. Mu gihe ibiganiro birimbanije hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ku nkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Katari kugira ngo hasinywe amasezerano y'amahoro yo guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Congo ihanganishije M23 bashinja gufashwa n'u Rwanda ndetse n'igisirikare cya Congo FARDC mu burasirazuba bwa Congo, ho ibintu bikomeje kuba ibindi nyuma y'uko abarwanyi ba AFC M23 bakomeje ngo kwagura ibirindiro byabo mu bice bitandukanye mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru. Byatumye ubutegetsi bwa Congo nabwo bushyira imbaraga mu gutanga imyitozo ku barwanyi benshi bashoboka kugira ngo babashe guhangana n'ibyo bitero bavuga ko ari iby'ingabo z'u Rwanda ngo zibarizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Amakuru aturuka burasirazuba bwa Congo atangazwa na Radio RFI y'Abafaransa aravuga ko abarwanyi ba Wazalendo na FDLR bahawe imyitozo ikomeye ya gisirikare ku nkunga ya Perezida Felix Tshisekedi n'igisirikare cya Congo FARDC yewe n'Ababirigi ngo bafite ukuboko muri iyo myitozo bayahawe abo barwanyi. Iyi myitozo yahawe abarwanyi ba Wazalendo ngo bivanzemo abarwanyi ba FDLR barenga igihumbi ngo yibanze ku bijyanye no kurasa n'imyitozo ngororamubiri. Wazalendo ni imitwe itwara gisirikare yibumbiye hamwe yiyemeza gufatanya n'igisirikare cya Congo FARDC mu ntambara aho bahanganye n'abarwanyi ba M23 bashinja gufashwa n'igisirikare cy'u Rwanda. Naho FDLR ni umutwe w'iterabwoba urwanya leta y'u Rwanda washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 bahungiye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo icyitwa Zaire. Abo FDLR barimo bahoze mu gisirikare cy'u Rwanda ex-FARDC no mu ntera hamwe ndetse n'abanyapolitike bariho icyo gihe. Ariko kandi iyi FDLR ngo irimo n'urubyiruko rwinshi cyane rwavukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'abandi banyekongo bagiye
biyungaho. Iyi FDLR ikaba imaze imyaka irenga 30 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aremeza ko abarwanyi bagera ku 1200 ba Wazalendo na FDLR bamaze guhabwa imyitozo ya gisirikare ku nkunga y'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'abasirikare b'Ububiligi babarizwa mu burasirazuba bwa Kongo. Major General Uzabakiro Spiriye aganira n'itangazamakuru yagize ati iyi myitozo ya gisirikare irashimangira ubushobozi bw'abarwanyi ba Wazalendo na FDLR mu kwirwanaho ku bitero by'ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo. Iyi FDLR yongeye kuvuga cyane mu bijyanye n'imyitozo ihuriweho n'abarwanyi ba Wazalendo barwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kongo nyuma y'uko Perezida Felix Tshisekedi yongeye atangaza ko ashyigikiwe ku mugaragaro ingufu zose zirwanya guverinoma y'u Rwanda iriho uyu munsi mu cyo yise gushyigikira impinduka z'ubutegetsi muri Kigali. FDLR yakomeje umubano mwiza n'imitwe yitwaje intwaro yibumbiye mu cyiswe Wazalendo ifatanya n'igisirikare cya Kongo ku mirongo y'urugamba nyuma y'uko iyi FDLR itakaje ibirindiro byabo kubera ko umutwe w'iterabwoba wa M23 wari wakajije ibitero. FDLR yatakaje ibirindiro bikije intara za Masisi, Rucuru na teritwari ya Walikari mu mirwano ikaze hagati y'ingabo za Kongo ndetse n'abarwanyi ba M23 bashinja gufashwa n'igisirikare cy'u Rwanda. Ariko kandi ku itariki 19 z'ukwezi kwa kane kwa 2025 abarwanyi ba FDLR bafatanyije n'umutwe witwaje intwaro wa Nyatura bagambye ibitero simusiga kuri M23 ahitwa Ikagundu. Ni igitero cyaguyemo abarwanyi batari bake ba 23 ariko icyo gitero cya FDLR n'abarwanyi ba Nyatura cyari kigamije kubuza inyeshyamba za M23 gukomeza gutera imbere bagana ku birindiro bikomeye bya FDLR Ikinyana muri teritwari ya Masisi. Ari FDLR yaguye ibirindiro byabo kuri Mpati, Nyange na Kirumbo kugira ngo bihagarike M23 itere gukomeza Ikinyana. Nyuma yo gutsinda kwa FARDC imitwe yitwaje intwaro ya FDLR na Nyatura yari ifite ibirindiro Irucuru, Nyamuragira na Nyiragongo yategetswe guhindura ibirindiro byabo vuba byihuse kugira ngo birinde ibitero bitunguranye bya M23. Nubwo ibiganiro birimbanije hagati y'ubutegetsi bwa Kongo n'ubw'u Rwanda ku nkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibiganiro bya Doha bigamije gukashakira hamwe amahoro mu burasirazuba bwa Kongo no gucubya umwuka mubi uri hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Leta ya Kongo iracyashinja u Rwanda gufasha M23 mu bitero bigamije kwagura ibirindiro byabo mu burasirazuba bwa Kongo, mu gihe ubutegetsi bw'u Rwanda nabwo bushinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufasha abarwanyi ba FDLR muri gahunda yo gushoza intambara ku Rwanda hagamijwe guhirika ubutegetsi buriho. Birasa nkaho byongeye gukaza umurego, biteganyijwe ko amasezerano hagamije guhagarika umwuka mubi uri hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no gushakira amahoro burasirazuba bwa Kongo azasinywa mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka 2025 agasinyirwa mu biro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House imbere ya Donald Trump. Ni Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi bazaba bari muri uwo muhango wo gusinya amasezerano. Ese aya masezerano azacubya intambara mu burasirazuba bwa Kongo yongere atume u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigenderana nta nkomyi? Ibyo n'ubyo guhanga amaso. Nanone kandi ku rundi ruhande umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru Goma hakomeje kuba inkubiri yo gufata urubyiruko bikekwa ko ari urw'igisirikare cya Kongo FARDC, Wazalendo na FDLR. Mu ijoro ryakeye abarwanyi ba M23 bafashe ibyibuze abagera kuri 80 babakekwaho kuba ari abasirikare ba Kongo FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo. Abo batawe muri yombi kuva ku gicamunsi cyo kuwa kabiri 13 Gicurasi 2025. Inzego zishinzwe umutekano za M23 kuri stade Ubumwe Igoma abagera kuri 60 bakekwaho kuba ari abasirikare ba FARDC, abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'imitwe yitwaje intwaro bagera kuri 20 bakekwaho kuba ari abagizi ba nabi. Bafashwe nyuma yo gukora operasiyo ikomeye yo kubasanga mu ngo zabo n'ahandi hose habarizwa urubyiruko bagiye bakurwa mu bice bikikije umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane agace kitwa Ikarijiwe ndetse na Turunga. Gusa M23 yagendaga ihuruturana n'abasaza bose ikabakusanyiriza muri stade ya Unite cyangwa se stade Ubumwe y'Igoma.
nyuma yo gutakamba kw'abagore n'abakecuru bakuze basaba ko babarekurira abagabo ndetse n'abana babo, M23 yafashe icyemezo cyo kurekura abasaza badafite imbaraga ibasubizwa mu ngo zabo. Abandi bantu benshi batawe muri yombi mu gitondo cyo kuwa kabiri bateranyirizwa kuri stade ya Don Bosco. Andi makuru arerekana ko amatsinda menshi y'abantu batawe muri yombi kuwa gatandatu no ku cyumweru bapakiwe amakamyo bajyanwa mu kigo cya Rumanga ngo bagiye guhabwa imyitozo ya gisirikare bajyanwe ku mirongo y'urugamba. Nanone kandi ku rundi ruhande abaturage bariye Karungu ngo nibumve impamvu abarwanyi ba FCM 23 bakomeje guta muri yombi abantu bazira kamama. Amakuru dukesha Radio Okapi ishamikiye ku muryango w'abibumbye ikorera muri Burasirazuba bwa Kongo yaremeza ko abantu barenga 300 bamaze gutabwa muri yombi na M23 mu gikorwa cyo guhiga bukware aba FDLR, abawazarendo n'abakorana n'igisirikare cya Kongo FARDC yewe ngo niyo bajura ngo bitwaje intwaro. Ni igikorwa cyatangiye kuwa gatanu tariki ya 9 Gicurasi 2025 kikaba cyarakomeje kuri uyu wa kabiri no kuri uwa kabiri tariki ya 13. Uyu mukwabo wakomereje muri Sake ndetse na Goma. Abaturage biganjemo abagore ndetse n'ababyeyi bakuze bakoze igisa nk'imyigaragambyo basaba ko abarwanye ba AFC M23 babarekurira abana n'abagabo ngo bashimuswe mu buryo ngo bunyuranyije n'amategeko. Amakuru aturuka mu nzego z'ibanze avuga ko kuwa mbere tariki ya 12 Gicurasi 2025 abantu barenga 300 bose batawe muri yombi mu gikorwa cyo guhiga bukware abahungu ngo abahungabanya umutekano Igoma kiri gukorwa n'inyeshyamba za M23 mu duce two mu mujyi wa Goma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Icyo gikorwa cyo guhiga bukware abarwanyi bivugwa ko ari aba FDLR, aba FARDC ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo cyakomeje kuri wa kabiri tariki ya 13 Gicurasi 2025 aho ibyo bikorwa byakomereje mu duce dutandukanye twa Goma na Sake. M23 yariye Karungu nyuma y'ibitero bikomeye byayugabweho ku tariki ya 11 na tariki ya 12 z'ukwezi kwa 4 kwa 2025 aho iyi M23 yavuze ko MONUSCO na SADC aribo bagize uruhare rutaziguye muri ibyo bitero, ariko kandi bashirira mu majwi abarwanyi ba Wazalendo n'abarwanyi ba FDLR ngo bishe mu ngo z'abaturage ndetse ngo bakaba bafite n'intwaro zabo ku buryo ngo bitwirukira igicuku bakajya mu bikorwa by'ubusahuzi bitwaje intwaro. Gusa ibyo byose abaturage barabihakana bakavuga ko ari urwitwazo rwo kubajogoramo abafite imbaraga. Abatanga buhamya bakomeza bavuga ko ibi bikorwa bya M23 byo gutwara abo bantu ngo byatangiye mu mpera z'icyumweru gishize mu turere tumwe na tumwe bikwirakwira mu burengerazuba no mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma. Nk'uko amakuru benshi agera kuri Radio Okapi avuga ko kuwa mbere honyine abantu bagera kuri 300 batawe muri yombi n'abarwanyi ba AFC M23. Abatawe muri yombi bakuwe cyane mu turere twa Kadoki ndetse na Kiyambari aho mu ntara Kivu y'Amajyaruguru Igoma mu Burasirazuba bwa Kongo. Muri Goma ifatwa by'urwo rubyiruko ryabegereye mu duce twinshi dutuwe cyane mu majyaruguru y'uduce twa Goma nka Buhene, Don Bosco, Virunga na ofisi ya mbere. Nk'uko abaturage babyukiye mu myigaragambyo basaba ko abo bantu barekuzwa babitangaje, nubwo abaturage bakomeje kubogoza basaba ko babarekurira abagabo ndetse n'abana babo. M23 yo ivuga ko abo bafashwe ku mpamvu z'umutekano wa Goma. Abayobozi ba M23 batangaje ko abantu 283 batawe muri yombi barimo 18 bakekwaho kuba ari abasirikare ba Kongo FARDC 9 mu polisi b'igihugu cya Kongo 34 bakekwaho kuba ari abarwanyi ba Wazalendo, 17 bakekwaho kuba ari abarwanyi ba FDLR n'abantu 15 bakekwaho kuba ari abanyabyaha, abajura bitwaje intwaro batagira itsinda babarizwamo. Byongeye kandi abantu 181 byongeye kandi abantu 181 M23 yabagaragaje nka bene igihugu b'u Rwanda aho basanganwe amakarita y'itora ya Kongo mu buryo butemewe n'amategeko. Kuri uyu wa mbere tariki ya 12 Gicurasi 2025 mu kiganiro mbwirwaruhamwe cyabereye kuri stade Unité cyangwa se stade Ubumwe Bigoma
abayobozi ba FCM23 bavuze ko ibyo bikorwa bigamije kurwanya umutekano muke ugenda bagateranzamba mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma ukaba urangwamo ibikorwa by'ubwicanyi, ushimuta, ubujura n'ibindi byinshi. Nk'uko M23 ikomeza ibivuga ngo intego nyamukuru iki gikorwa cyo gufata abo bantu ngo niyo kwambura abaturage intwaro, barimo abakekwaho kuba ari ingabo za Congo FARDC, abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'abarwanyi babarizwa muri FDLR. Mu gihe AFC M23 ivuga ko ikora ibyo bikorwa byo gufata abo bantu mu rwego rwo kugarura umutekano mu mujyi wa Goma. Abaturage baho babo bariye Karungu baramagana ibyo bikorwa byo guhunyanga uburenganzira bwa muntu mu buryo budasanzwe. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu twari twabateguriye, reka tubararikire ibindi biganiro mu masaha yacu ari imbere. Mukomeze mugubwe neza, mwari kumwe na updates.official.